Aikari aya a itura ria Mukindu ni matafanĩtie mirurungano ya thayo magiteta kumana na gutharikirwo ni nguo mahinda kwa mahinda. Aikari aya maugite kumana na tharikira ici namba ya andu aria makureirwo maitho ni ng'aragu irathie na mbere na kuongerereka kuona nguo ici irorete kunina irio ciothe iria irakuraga migunda-ini. Gutire family ona emwe itathirikite uhoro wa kurirwo ni mifugo eno. Ni turirirwo muno tukarirwo nginya athuri aitu makarirwo ni nguo magakua ugathika tukarirwo ciana citu cikirithia kana ucine mwana agithi cukuru na ruo muno tondu nginya ciana citu itithomaga ciana citu irathie nginya ni ng'aragu ciracungira nginya yegwo tukekinia arimu ni undu wa ng'aragu guko twatuikire turirimagira nguo. Hamwe na uguo maugite ona thengia wa kumenyithia ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS o hamwe na atongoria Nyandarua iguru rigie tharikira ici mathiete na mbere na kumairiria gwetha kihonia gia gutura. Mugunda uyu wothe ndirauhandite mbembe na mbembe cirarirwo cigana teno riu nyitite nicio ndakoretwo cirakorwo ciario na ciario ciothe ri irarirwo na mwaka utu wa mbere uyu ni mwaka wa gatatu itari kindu ndagetha. Kumana na thina uyu aikari aya mehitite kuhingurira demu ciothe cia mai itura-ini riri ria Mukindu makiuga handu ha demu ici gutuika kirathimo miturire-ini yao ikoretwo ikimongerera kieha na maithori. Ihinda-ini o riu igeria ria maabitha ruhonge rwa mai rwa Nyandarua na rugamiriri a KWS kugiria aikari mahingurire demu imwe niriraringire higa thutha wa aikari aya kumaingatithia makiuga makoretwo magite kambu yao hindi iria hathara ino yahanika. Tusikuje kulaumiana, tutafute suluhi. Siku ile tulikutana kwa ofisi na mimi nataka niwaombe hivi. Tuko na suluhisho mara ngapi? Mara mbili. Kuna ile inaitwa short term. Yaani shida imetokea. Ni nini unaweza ukafanya? Usuluhishe. Na kuna ile long term. Tumeamua hivi. Au tumeangalia tufanye namna hii. Hata kabla hatujatoka hapa. KWS ileta watu yake ambao watakaa hapa permanently. No makiariria keheri-ini atongoria ya maugite riu murugamo wa thirikari ya Nyandarua ni gwetha kihonia gia gutura kigie thina uyu wa nguo itura-ini riri ria Mukindu. Nguo iria cie thiini wa demu iyo i hakuhi demu na mai maingi muno kuringana na marauga nguo icio ni ikoretwo cie thina ni tondu utuku ni ciumaga cikakiria mimera yao ile mahandite ni mahandite mboga makahanda mbembe na irio icio ingi. Watakuja kukaa hapa mpaka hata ijulikane pekine ndio itakuwa ni permanent. Inaweza kuwa ni station yetu hiyo. Hiyo ni solution ya kwanza. Sio kulala. Ya pili tuko na ofisa agriculture hapa wamekuja watafanya assessment. Nasi pia tutakuja kufanya assessment yetu. Na wale wameathirika wote tutawapatia form. Hakuna kupagua. Form tumejaza mara mingi sana. Ni mingi sana najua. Tunapagua sisi watu wa Manyata hawezi sisi ajikwa. Form watu wamejaza wengi. Mimi najua form. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.